المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami hatiranan, yari na isap kita niyo hajaman na to ini. Waktu sin Guru Mulia amoy in dimihil kato patong tumawakto ini insyaAllah ta'ala. Hari na ako magpalugay, sabab yari na siya limilingkod. Itukbal ko na siya kato tanyo katan, o ayun na kaing dahil sin mukti na to kalasahan. Sambuanga City, iban na sin pagkatan binaybayan niya. Sa programa amoy in reaksyahan sin kita niyo, bunga sin pag-iman. Mayroon na rin kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, falyatafaddal siyadatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kita niyo waktu kawyaksahan. Hiatod na mo na isab maun kanyo yung ganap pangadjian. Hari hindi nasadya inabutan sin suwaray ni. Ada po ning ganap pangadjian. Yatod na mo maun pa darat sing kamo. Ayat 200 kapituan tagdua. Ihin ayat na sabot sa Suratul Baqarah. Ihayat ini mga anak apo katiranan. Yawaitan kita niyo sinallahu ta'ala sing karayawan. Bang aun karayawan
Yan na naman na tuhan tara na to magkahi. In puunan sing karayawan yan, dahil hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman usog, iwan bariman babae, aun sifat nila, yaita sin Allah ta'ala. Bukun sila nagbaita, simbaran nila. Bukun daysab sila, yaitaan simpagkahin nila, sakawa, Allah subhanahu wa ta'ala. In sifat simbar iman usugi wambar iman babai an yakuna karima ang kaunan nila. Harua dumiwan adlaw hakakuguyagan iwan nakasigpitan in sila marayaw kasudahan. In sila tao marayaw. Tantara nila iwan sintuhan nila kal namin nagpapanjari kanila. Imbungan niya, tao marayaw sila magkahi. May tayad to, kal na daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Mga anak ka po, magkaunahan kita niyo tao marayaw. Dahil nga Tuhan, bangkitan ni utang marayaw na ring Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagmarayaw na to, inggulanun na to marayaw, dayaw iwan karayawan day nga Tuhan. Naimbihaw Tuhan, naggulal dayaw pakanya. Sin sali da sila buslut. Laong sintaw harimba. Mamung hibatak kanambung sin sali da buslut. Impamung marayaw. Ingkab tangan marayaw. Amunay ni pamung nila. Amunay ni paglapal nila. Indayang hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, tenguhan tanong palman sin Tuhan. Laisa alayka hudahum. Ya kau Nabi Muhammad, naraak namu kau. Hagulalan Nabi Iban Rasul. Inda akan namu kaimu ilan nasikapa. Kakatan manusia maguno yan. Maghidayat manusia. Unin hidayat yan, magpaingat manusia sinhinangun, iwan sindi hinangun. Amu yadtu in daakan sinallahu ta'ala hakatan kanabihan iwan karasulan in kahinapusan junjungan tanu alaihi salatu wassalam. Ampain tungod hambu hidayat amin magpinda sim pangatayan suku sin Tuhan. Laisa alayka hudahum. Pasampayan sadya yung panghindo. Baytay sila unim marayaw. Baytay sila unim mangi. Baytay sila inim marayaw. Baytay sila inim mangi. Baytay sila in tutungbasan. Mataod iwan tutungbasan. Bukun mataod. Nah. Laisa alayka hudahum. Bukun suku mo magpinda sim pangatayan nila. Maghidayat sim pangatayan nila. In suku mo maghindo sadya kanila sin unuin pardo, unuin wajib, unuin karayaw-rayaw, iban unu imarayaw. Adapun in suku sim pangatayan nila
antara nila iwan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Innama alaikal irsyad wa ta'lim. Ini kau mag-guide sa jakal nila, magbaita sa jasim manual, iwan magpaingat kanila sinuno-uno na karunahan nga to. Wallahu yahdi man yasha'u min ibadi. Allahu Ta'ala imma kaingat magpindasin pangatayan sinisiu-siu ipun niya mawaya sin marayaw. Uno yan mga anak po impabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yan. Aula-aula na masa na to ini. Magkarunahan kita niyo makada pamandu. Maita, mataud, iwan sa taud-taud, manusia, mananawag-tawag, bukon papamandu, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah. Wala nila man, iya ka din pamandu, hamasa nila. Dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala, nagpinda na sila papamandu, pakabayaan nila, piag-isun-isunan nila, piag-tayakkupan nila, di nila naagaron, in piaratong sintuhan, maun kanila, hiatod sing kanabihan iwan karasulan. Hamasa sinabiyaw lanu, nagumbak taupan. Amasa sin Fir'aun zaman sin Nabiullah Musa. Liu mo si Wantiun sin lupa. Mga anak po. Makabuhain masa na to ini. Maita, sa taud-taud manusia nanay kurire nga kabayaan sinallahu ta'ala, nag-isun-isun sila magkahi. Tiyay kuran nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Naisiyo si manay kuding nga kabayaan sinallahu ta'ala. Kumangi yung kabuhi niya. Mga anak po, kimangi na sa iyo. Matango din nagtatali pamangi dahil simpamarayaw. Matango din nagtatali magmaksiat dahil sin. Matao din nagtatali pa lubuhunin kabayaan sintuhan maun sila pakabayaan nila. Ada punim bariman di sila makawa in hisiu-siu manusia. Tunda sila hidayatullah wa rahmatullah wa ridwanullah. Tunda sila rahmat sintuhan. Doon da sila hidayat sintuhan, doon da sila kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, mapuasing kakuyagan sintuhan, in magad siya simpamandu, kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala, magtuyo siya. Lumawag pangalta, lumawag riziki, pabaran niya iwan hipag napakani. Paman sinallahu ta'ala. Wa ma tunfiku min khairin pali anfusikum. In uno-uno na. Piaglugtuan niyo. Karna ampakamu maka napakapabaran niyo. Iwan papagkahin niyo. Tuhsinuna bihi ilal muhtajin. Ampakamu makahinang. Marayaw, pabaran niyo, iwan pa mga sila barhajan. Pali anfusikum. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingkatan karayawan yan. Asiwi dakula. Manahut maaslag. Aidun ilaikum, pabalikun dasin Tuhan maun kaimu.
Mainkan piag napakamuna. Sakali pabalikon mo kay musintuhan. Unin prabab may ta piyabalik. Kalna sadya iarad ming kabayaan sintuhan. Mga anak po. In pagpakuyag sinallahu ta'ala, haumat tinapusan, tataod-taod din sinaumat na kauna. Na, diya na sindiha ayat ini. In uno-uno na, naglugto ka. In paglugto mo, rida kaw kahunitan, sabab tabangon kaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang pamuka na pakaharimbaran mo, sin marayaw. Ang pamuka na pakahanin ahli mo, sin marayaw. Ang pakaw makatabang, ang mga tao barhajat, sin tatabangan kabayaan sintuhan, patanfa'uhu aidun ilaikum. In karayawan yan, harap pabaran mo. Akabuhi iwan na kamatay. Lipat mang lipat. Tayan mga tuan. Dahil nga sa babian mga anak po. Mga nal kita ni umarayaw sinji matuha masanato ini. In kakahinang sinya Hudi wan Nasara, paibuhon in tao